To je Radio 1 podcast. Zdaj, midva bova štartala, potem bova videla, če naj bo gost kaj popravil. Dajte si predstavljati kraj, kjer sonce večino leta močno pripeka, kjer ima ena zvezna država več kot 11 milijonov prebivalcev in kjer se življenje meri v kilometrih oziroma miljah, urah vožnje in tempu, ki se nikoli zares ne ustavi. Georgia je na jugovzhodu Združenih držav Amerike. Tako je v njenem središču mesto Macon, ki mu pravijo kar srce Georgia, Heart of Georgia. Mesto s približno 150 tisočimi prebivalci, z dolgo zgodovino, zelo močno glasbeno zgodovino. Od tam prihajajo Allman Brothers Band, tam ustvarjajo Otis Redding, tam so revo zvok, ki ga danes pozna v bistvu ves svet. Tako, kraj, kjer brez avtomobila skoraj ne gre, kjer so razdalje, kot smo rekli, velike, dnevi dolgi in kjer te hitro naučijo, da te tvoje delo nekako določa. Tam, kjer se tempo ne umiri in kjer se življenje pogosto vrti okoli tega, kaj počneš in koliko narediš. Potem pa se ta zgodba obrne. Nekdo iz takšnega okolja pride v Slovenijo, pride v Ljubljano, mesto, kjer je vse bližje, kjer si ljudje vzamejo čas in kjer nedelja še vedno pomeni nekaj drugega kot nakupovanje. Tako, in tukaj ne najde samo drugačnega tempa, ampak tudi ljubezen, nekoga, ki mu pomaga razumeti naš jezik, naše navade, naš način življenja. In danes sta z nami oba, on, ki Slovenijo odkriva in jo predstavlja svetu, in tudi nam, in ona, ki mu jo vsak dan znova razlaga to našo Slovenijo. Torej, povejta, kdo sta in kaj počneta. Pa najprej dama. Who you are and what you do. Ok, živijo. Mi da sva Petra in Aaron. Sva ustvarjalca socialnih omrežij. Ja? Sva zaenkrat še študenta, tako da sva tudi še študentska leta. Drugače pa, ja, ustvarjajo videe, hodva po Sloveniji, raziskujejo različne kraje, vsak dan uživajo skupaj, ogromne stvari počnemo, tako da... Ok, in Aaron vedno kima. Tako, ja, zato ker razumem. You only know, Yeah. You understand everything. Yeah, malo pa že. Yeah. Okay. Ampak, jaz sem Aaron Arnold iz Amerike, snemam videe o Sloveniji in o svojem življenju. Okay. Rad potujem in se učim, rad imam naravo v Sloveniji, zelo lepa. Okay. Ja. Bravo, lepo si to povedal. Odlično. Radio 1. Pozdravljam poslušalce Radio 1. Zdravo. Moje ime je... Povej, kdo si. S Klepačem in Gustinčičem. Dej nam povej, kaj te je pripeljalo do odločitve, da zapustiš Ameriko in greš v Evropo? How come that you came to Slovenia, that you left US? Yeah, I always wanted to live in Europe, and when I traveled to this part of the world, I fell in love with Slovenia. Sitting along the river and enjoying a coffee was special. Odvedno si želel živeti v Sloveniji. Oziroma v Evropi. V Evropi, ja. Ja, in izbral Slovenijo. Tako. Ampak, why Europe? Zakaj Evropa? I visited with my family, and it was just magical for me. It was like I stepped into Harry Potter world or something, you know, it was really, it was a dream, yeah. Torej, z družino obiskal Evropo in se mu je zdelo, kot da je prišel v zgodbo Harryja Potterja. Kako sta se vidva spoznala? Mi da sem se v bistvu spoznala na faksu, na ekonomski fakulteti, 3 tedne potem, ko sem prišel v Slovenijo. Tako da zelo malo potem, ko je prišel sem, ko se je preselil. Takrat je bil neki študentski klubi, so se predstavljali na faksu, glih tisti dan. Ja. In jaz sem predstavljala enega izmed klubov. In sem glih tam slučajno tisti dan. In jaz sem to predstavljala različnim novim študentom in on je bil en izmed teh študentov, ki je pristopil do mene. In jaz sem mu razlagala vse v slovenščini, kdo smo, kaj počnemo, da je dobrodošel na nek dogodek, ki smo ga imeli naslednji dan. In potem sem v bistvu pogrunila, da sploh nič ni zastopal. Ne sem gledal z odprtimi usti. A ja, ti si po slovensko to govorila, seveda, kot nekemu ki tako so večinoma Slovenci, ne? Imamo tudi tujce, ampak načeloma po slovensko. Dobro. Oni so bila, da ne razume, oni pa sem tako gledal. Potem se je začelo. Aaron, how do you remember the first time meeting her? Well, I think I remember a little differently. I was standing there and she came up to me and, you know, it was, no, it was like she said, you know, she was representing a organization and I went to the table not for the organization, but to speak with her, to be honest, yeah. Torej iskrica z njegove strani je preskočila takoj. Kaj pa tvoja iskrica?
Takrat sem imela toliko polno glavo vsega, da nisem niti razmišljala o ničemer. Tako da je bilo zanimivo, da sem se pogovarjala z Američanom, to moram priznati, ker še nisem se pogovarjala z nobenim Američanom nikoli. Ja. Čeprav imam veliko tujcev na našem faksu, ampak nisem niti pomislila naš takrat. Kateri faks obiskujete? Faks? Ekonomska? Yeah, Ekonomska. International business. Yeah. Angliščini program. So we're both in that, and that's where we met, yeah. In zakaj si izbral točno Slovenijo? Why did you choose exactly Slovenia? From you have the whole range, of countries. I looked at I looked at so many cities and countries, but I liked how unknown Slovenia was, and I wanted to move to a European country that had a true culture, and a true, I guess, preserved culture, and something that wasn't too globalized. I didn't want to go to a culture that maybe was kind of losing its steam in a way, and so Slovenia for me was perfectly that. Perfect. Yeah. Torej, izbral je Slovenijo zato, ker je bolj neznana država, da začuti kulturo, da je malo drugače, da ni nekaj običajnega, kar bi izbral vsak. V bistvu ne turistično obiskana, bi rekli mi. Ne? Tako, po domače povedano. But did you know, I don't know, Anže Kopitar, Luka Dončić maybe? Yeah, I knew Luka and Melania. Yeah. Sure. Yeah. But a few years ago, par let nazaj, ko sem bil jaz v ZDA, ko je imela Melania prvi mandat skupaj z Donaldom, sem malo spraševal v Ohaju, če vejo, odkot prihaja Melania Trump, in nihče ni vedel. To je zelo zanimivo, ne? Že po 2-3 letih prvega mandata Donalda niso vedeli, da je Slovenka. Niso vedeli, da je Slovenka. Ko si prvič prišel v Ljubljano, kaj te je najbolj presenetilo? When you first arrived in Ljubljana, what surprised you the most? One of the first experiences I had was going to the open market, and I didn't have cash, and so what happened was the seller of the umbrella that I needed asked the person selling stuff on the side if they could take my card, and then that person gave them the cash. And so I was like, where am I? That was awesome, but yeah. Ok, torej, seveda ni imel gotovine, ker v ZDA jo je malo manj, ne da je ni. In je prišel na tržnico, hotel kupiti dežnik, niso imeli za kartice, on je prosila soseda, da je povlekel kartico pri njej in ona dala njemu denar in tako je prišel do Marele. Ok, a je bilo kaj takega, da te je sezulo, da totalno si rekel, pa kaj se tukaj dogaja, kaj je ta Slovenija? What was the most exciting or strange thing? Strange thing. Something that made you think I really don't get it. Kaj Slovenci delamo? What Slovenians do that one thing blew your mind? There's two things. One, Slovenians use really small towels. So maybe that sounds funny, but in America we use huge beach towels for post shower or cleaning. But here it's like this little bitty, hand towel. Yeah. Also on top of that, the scooters. I've never heard a scooter these kind of things, but coming here for me, that's a bit overwhelming sometimes, is all the scooters. And so Ampak, si probal skuter? Si ga vozil? Ne. Ne, nikoli. Torej, presenetilo je to, da Slovenci uporabljamo majhne brisače. Petra, mi imamo pač majhne brisače za roke obrisati, malo večje za se stuširati, srednje brisače za si rit obrisati, pa razumeš, 3-4 vrste brisač, ne? Oni imajo vse brisače ogromne. In pa skuteri, motori so ga presenetili, majhni motori. V ZDA v glavnem vidiš res velikanske motorje, ne? Ali so to neki Harley, ali jih pa sploh ni. Tako. Kdaj si ti prvič vedela pri Aronu, da bo ostal tukaj?
Da je v bistvu, da ga Slovenija toliko prevzela, da bo ostal tukaj. Je to, ko sta se zaljubila, je bil to razlog, ali si vedno že prej čutila, da bo on tlele? Jaz sem že prej čutila. Pognal korenine. Že prej sem čutila, zaradi tega, ker sem se pogovarjala o tem, kako se on počuti tukaj, čeprav je delač od družine. In vse te stvari sem že čutila, da tukaj bolj čuti neko družinsko življenje tudi kasneje, v prihodnosti, ne pa da bi šel nazaj. Tako da sem vedela, da bo sigurno tukaj nekje ostal. Nisem pa sigurna, če bo Slovenija ali bi kje drugje mogoče živel po Evropi. Tako da definitivno Slovenija in ne ZDA. Zato je tudi prišel sem. Okay. Ampak torej, to je zdaj pika. Ostajata tukaj? V Sloveniji? Ja. Bomo videli. Ni še pike. Ni še pike, da je Slovenija, bo pa Evropa, vsekakor. Ja, verjetno. Ja, verjetno. Ja. Okay. Ostajata pa skupaj, ne? Ja, to je pika. Because look shining, show the fourth ja, finger. Ja, A ja, si zaročena ali poročena? Zaročena. Zaročena sta. Engaged. Koliko cajta že? Od oktobra. Od lani oktobra. Wow. Mislim, Kako je šla za roka? Možeš povedati to? čakaj, nekaj mene še prej zanima. Preden, kako je šla za roka. A je res, da v Ameriki to hitreje poteka? Da to se par spozna in se kar zaročijo in se kar poročijo po enem letu. In America, it goes faster than in Slovenija. Yeah, I think that's true. Yeah, that's the case. I mean, I think in America, everyone says, oh, everyone has a different speed. So a lot of people do go very quickly. Yeah. So, this is a real diamond? Yes. Wow. Wow. Dobro. Kako je šla za roka? Dajmo povej, kako je bilo? How did you propose? We actually were at Cerkel Svetega Antona in Vič. Okay. And we were at this hall called Antono Dome. Yeah. And my friend set up the engagement basically. And so my family was in town. And so we all went and I proposed to Petra. Yeah. Torej, njegova družina je bila v Sloveniji in potem te je zaročil na Viču. Če se prav spomnim, en teden v Sloveniji, ker so potovali po Evropi in takrat je izkoristil čas, tako da so bili moja družina in njegova družina. Vsi skupaj. In si rekla, tako ja. Ja, itak, hvala. Torej, najbolj čudna zadeva, Aaron, ki se ti je zgodila, oziroma the most weird thing during this year in Slovenija. Yeah, so last year I went to Maribor for the Lent Festival and I had set up a hotel and it was amazing. Ok, šel Maribor in rezerviral hotel za Lent festival, ja. And I went in, it was for Petra's parents and for the two of us, and so 2 hotel rooms. And I went and there was 4 of us and the lady's like, oh no. And I was like, what? Like, I got 2 rooms. And she said, no, you're supposed to tell me if there's 4 people. In the US, when you book a room, you don't say how many people. You just say, I want 2 rooms. You don't have to say, oh, I have 4 people. And so I was like, oh my gosh, this is the worst thing ever. I booked this. This is a nightmare. In kaj se je zgodilo, Petra? Se je zrihtalo pol normalno. Ker oni mislila, da ima mi dva vsak svojo sobo posebej. Ena posla. Smo porabili 2 veliki posli. To je bila poanta. Za 2 para, potem se je zrihtalo. Tako, potem se je zrihtalo, ja. V Ameriki in v dosti državah po svetu, namreč, če vzameš sobo, pač soba ima eno veliko poslo in zdaj, če spi noter 1 ali 2, ne igra nobene vloge, niti pri ceni, niti pri ničemer, ne? Tako, ampak pri nas pač ni tako. Ja. Aaron, kako bi opisal tempo življenja v Ameriki v primerjavi s Slovenijo? How would you describe the pace of life in the US compared to Slovenia? Pace, yeah. The US is so fast. I moved here from Dallas and it's 100 miles an hour, well, 100 kilometers an hour all the time. But Slovenia for me is so slow. In Ljubljana even, it's incredibly slow. Torej, dosti počasnejši tempo življenja v Sloveniji. Predvidevamo torej, da bo Aaron živel približno 120 let, ne, s tem tempom. Verjetno, ja. Ja, verjetno. Okay. Kaj si ti opazila, Petra, kje se je moral Aaron najbolj prilagoditi? Povsod. Ogromne mehkih stvari, ki je drugačno. A jih imaš še 3 za rukniti ven? 3. Prvo so te sobe, ta dobra stvar, ki je omenil za hotele. Ja. Drugač pa hrana, recimo. Vsaj jaz rada uporabljam začimbe in te stvari, se mi zdi, da je to zelo normalno tukaj, tam je to bolj tako brez začimb, meso je bolj brez okusa in take stvari. Tako da definitivno kuhanje. What else was like a big change? Kaj pravi, zdaj po enem letu, ima boljši okus hrana v Sloveniji kot v ZDA? Ja, definitivno. Ja? Ja.
Do you like Slovenian food? I love it. Fruit, vegetables. Taste like fruit and vegetables. I like every single thing Slovenian food. It's all amazing to me. Okay. In kaj imaš najrajši, katera slovenska jed ti je najbolj všeč? Favorite? Probably Richet. Richet. Wow. Ki nisem ga jedel 150 let že. One big round of applause for Aaron. Richet mu je najbolj všeč, kar se tiče slovenskih jedi. Noro. Mogoče bi te vprašal še to, ker našega sodelavca, prometnika Igorja Kukovca zanima, kaj ga spremlja na vašem. Kje imate kanal? Kanal ima pa na Instagramu, Facebooku, YouTube. Pod kakšnim imenom? TikTok. On ima pod Life with Aaron Arnold. Okay. Jaz imam pa Petra Blagsic. Okay. Njega zanima to. Zdaj, ko je prišel z Amerike. V Ameriki je dosti dodatkov v hrani. Dosti in tega, kar je tukaj prepovedano. A je kaj bolj zdrav zdaj, ko je tukaj v Sloveniji? Jaz bi rekla, da ja. On je bil že prej zdrav, vedno je telovadil in je čim bolj zdravo, tako da to ni bil problem. Ampak tukaj je lažje jesti zdravo, zato ker doma imamo veliko hrane tudi doma, tako da sami pridelujemo, tam tega ni sploh. Tako da prej tega pač ni poznal. Tako da je definitivno veliko lažje. Večkrat skuhaš sam tukaj doma, tam nimaš niti časa skuhati. Tako da je lažje tukaj živeti zdravo za njega. Okay. Kaj pa je nekaj, kar bi si ti želela prinesti iz ZDA v Slovenijo, ali pa ti, Aaron, iz Slovenije v ZDA, ali pa obratno? What is something that you would take from one country to another? I would take the public transportation. In the US, we drive only car. I don't walk anywhere, I don't bike anywhere, and I don't take the bus. My first time on the bus was here in Slovenia. So first time in life? Wow. And how it was? It was great. I mean, it's very simple. For me, it's amazing, yeah. Torej, javni prevoz v ZDA praktično ga ni. Tukaj je prvič šel na avtobus, vsi se vozijo z avtomobili, noben ne hodi in tako naprej. Imaš ti kakšno zadevo? Ne vem, če bi kaj iz Amerike prinesla sem. Bi pa veliko stvari prinesla v Ameriko, definitivno. Tako da ne vem, če imam kakšno stvar. Mogoče to, koliko so ljudje malo bolj zrelaksirani tam, ne zanima jih to, kaj počneš, niso toliko judgy. Ja? Vsak pač počne svoje, kar želi. Tukaj je malo bolj, ljudje gledajo, kaj delaš, pa iščejo napake. Ja, tako, tam nobenega ne zanima, tako da tam je bilo lažje snemati. Aha. Čisto bolj normalno. Tako. Aaron, kaj bi ti iz ZDA prinesel v Slovenijo? I have to say American football. I'm a die-hard University of Alabama football fan. Yeah. With no football here, it's breaking my heart. Ampak on bi ameriški nogomet prinesel sem, but we have a real football. Nogomet. Ne. Ja. So you don't like soccer? I like it, but in America, it's maybe the 5th most popular. Torej, 5. najbolj popularen šport v Ameriki. Ja, okay. Koliko že razumeš slovenščino in kje imaš največje težave? Where do you struggle with Slovenian language? The hardest part is piecing together sentences, like skupaj stavke, ja? The small parts in between, and conjugation, the endings. Knowing if it's masculine, srednji, or ženska, yeah. In še dvojino imamo, ne, Petra? Še to. Na povrh vsega tega je pa še to, tako da je res ogromno enih stvari. Kakšen je on kot učenec? Je priden? Je priden. Zavi naporno časi. Se mu ne da. Ampak ne, itak nas sliš doma, ko se pogovarjati v slovenščini, tako da vat veliko s tem. Ampak pol govoriti je pa res druga zgodba. Druga zgodbica. Petra is a teacher? Odlična učiteljica. Kraljevsko, bravo. Klepač je že 20 let poročen in ga zanima ena specifična zadeva. Ja, ko se kregata, v katerem jeziku se kregata? When you argue, in which language do you use? Slovenian, English? Angliščini. Ja, angliščini. Torej se ne kregaš v maternem jeziku ti? Če bi se, pa bi bilo samo enostransko. Da se skričiš, pa itak se ne razumete. Nimamo takih problemov. Tako da tukaj delač ne gre. Ne. Ampak, ko si jezna nanj, kako mu rečeš ljubkovalno? A mu rečeš kaj po slovensko, Muci, Hani? Ne, nimamo takih stvari. Ima pa svoje nickname, definitivno. Mislim, da ima to vsak. Ja, in ko si jezna, mu rečeš Aaron!
Ja, Ja. verjetno. Ja. Okay. Dobro, kaj pa še to? V ZDA vidimo tudi v filmih, da se ljudje ne sezujejo, ko pridejo domov. Je tudi pri tebi doma tako, Aaron, v Georgiji? So you don't put slippers when you come home? When we go into the house, we take our shoes basically to our room and then we take them off. Unless they're really, I mean, if they're muddy, obviously we take them off. Ja. We don't have slippers. Ampak tudi recimo veliko v filmih grejo na posteljo. Ja. So And you go in the shoes on the bed. on a couch? We Nah. You sleep in them. I mean, maybe some people, but not my family. In all movies. Ampak, ko sta se spoznala, ko sta prvič šla eden k drugemu, oziroma on k tebi, se je sezul? Je bil že vajen, ja, ker je aha. imel že svoje stanovanje v Sloveniji, tako da je bil že pol tega vajen. Dobro. Vedno je imel copatke in vse. tako Torej da se smo ga dobila že domačenega. Tako. Petra, dej malo na hitro prevaje, še vprašanje naših poslušalk in poslušalcev na 051 300 300. Ojla klapa, lih vozim v bar, vprašajte Erona, če mu je všeč naša kultura pitja. Do you like drinking culture? Every once in a while. Ok, vsake toliko, ampak a se kaj razlikuje med Slovenija in ZDA pri Ne tem? vem, meni je težko povedati, ker mi da ne pijem alkohola. Aha, Tako da ne hodva v bare in te stvari. Ampak kar so se pogovarjala, ja, je tukaj več načeloma alkohola in pitje in vinčkovanje in takih stvari. dobro. Lepa beseda, vinčkovanje. Vinčkovanje, tako. very nice. Ali bo obiskal tudi vzhodno in južno Slovenijo, ker ni vse Ljubljana, Bled in Piran? Are you gonna go also to South Slovenia Boste kaj predstavljali tudi In ostale? east. and others? Yeah, we've been to Moscow Sobota before. Ok, Never to Novo Mesto. Ampak in the future. ok, torej v prihodnosti seveda. Kako gleda na varnost Slovenije v primerjavi z Združenimi državami Amerike? What about safety if you compare US to Slovenia? Yeah, I think Slovenia overall is much safer, like on average, but I would encourage anyone, if you want to travel, you will be safe. I mean, obviously the news looks scary, but I would say the US is pretty safe. At least it feels that way to me. Torej, njemu se zdi tudi ZDA varna država, če boste potovali brez skrbi, pejte okrog in raziskujte. Čeprav Slovenija se mu nasplošno zdi precej bolj varna. Ja, tako. Looking back, was the right decision for you staying here in Slovenia? Of course, I mean, you know, I have Petra. All right. Če bi morala enemu človeku razložiti, zakaj živeti v Sloveniji, kaj bi rekla? Petra, recimo ti. Zakaj živeti v Sloveniji? Ja. Način življenja. Se mi zdi, vsak ima sam opcijo si izbrati, kakšno življenje bo živel. In tukaj imamo gore, lahko greš kolesariti, lahko greš hoditi, teč, zdravo lahko ješ, vse lahko delaš, če se sam tako zrihtaš. Odločiš, ja. Tako da tukaj je taka opcija, tam je tega ni. Torej, on se s tem strinja, kar si ti verjetno rekla, ne? Potrjuje. Absolutno, ker se veliko pogovarjajo o tem. Aha, je to. Sva na verjetno. istem. Aaron, why it's good to live in Slovenia? What would you say to your friends in US? I would say the quality of life between the balance is amazing. Like, people in the U.S. really just work to climb the corporate ladder, and here people really cut work off when it's time to be done, so they can have family time. Torej, tam ljudje, po domače povedano, če sem prav razumel, ne znajo ločiti dela od privatnega življenja. Tako je, tam je delo v bistvu vse. Pojem življenja in potem te sodijo, potem te ocenijo, potem spadaš tam pač to, kar počneš, to si. Ja, tako. Še eno vprašanje, sicer bom potem prevedel angleščino. Ray Charles in Georgia. This is official Georgia song of state? I think it is. Or Georgia's on my mind. Georgia on my mind, yeah. Georgia. But Otis Redding, like you mentioned, also is from Macon. Yeah, that's from Macon. Yeah, he's from my hometown, yeah. And So. Allman Brothers also. Allman Brothers, yeah. Ja, vidiš. Yeah. Dobro, odlično. A ti je všeč slovenska muzika? Ja, moja najljubša band je Modrijani. No, really? Yeah. Do you like polka, valček, harmonika? Yeah, I mean, that's for me. That's what Slovenia is the harmonica. I've never heard this before. In kaj si poslušal v US? Ne. Rock and roll, country. what? Country music. Country music. Oh, nice.
What's your favorite band? Country band. Or I would say Alan overall. Jackson's my favorite country artist. Okay. He's an older country artist. Yeah. All right. In še to. Zdaj, koliko časa sta skupaj? Od novembra 2024. Od novembra 2024. Ne štejeva mesecev in dni. Ja, dobro. Okay. Torej, dobro leto. Ga konstantno malo spreminjaš ti njega ali se ne pusti? Mislim, da spreminjava drug drugega, ampak dobro. Tako da oba se učiva drug od drugega, ker ima različne poglede, tako da je veliko pozitivnih stvari tukaj. A znaki kuhati, Aaron? Ja, Ja? rad kuha, rada skupaj kuhava tudi. Kaj pa je najljubša ameriška jed, ki jo je prinesel sem in je tudi tebi všeč? Ameriških stvari nisva probala tukaj, razen bombone, ki je bilo groza, tako da tega ne bi priporočala. Groza, mislim, sama ne maram bombona že nasploh, ampak niso niti sladki, ampak je bilo okus bolj po gumi in tako ni bilo v redu. Ni bilo to v redu. Sem posnela video, tako da moraš še to. Sem pa videl zanimiv način, ameriški način kuhanja čevapčičev. Kuhanja, ne pečenja čevapčičev. On Instagram, Instagram. Takrat me pa ni bilo zraven. So you were cooking čevapčiči. And you name it American way cooking čevapčiči. Yeah. I love cevapcici. It's one of my favorite dishes that I discovered moving to this part of the world. And so how they were when you finished cooking čevapčiči? They're great. They're great with Ivar. Sorry, ker je dal v padelo, v ponev, čevapčiče, notri potem dal čebulo, kot da bi delal golaš, ragu. In potem se to malo popeklo, malo skuhalo, pokril, dodal ajvar in čop. Jaz bi temu rekel klasičen Američan. Have you been to Italy? Si bil kaj v Italiji? Only to, not really, only to one castle. Kam ste šli? V Miramare? Miramare. V Miramare, čisto zraven meje, torej Trst. Dobro. Kje vas lahko dobimo, če vaju hočemo spremljati tudi naprej pri predstavljanju Slovenije, razlik in podobnosti? Njega se lahko najde na vseh profilih na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku, Life with Aaron Arnold, vse skupaj. Jaz imam pa Petra Blaksic. Okay. A te ljudje kličejo Aaron ali Aaron? Aaron. Tudi v Sloveniji ti rečejo Aaron. People say Aaron. Everyone says Aaron. Yeah. Aaron, okay. Aaron. In zdaj, ko si v Sloveniji, uporabljaš gotovino? Do you have cash with you? Yeah. Always. For umbrella. Yeah, for umbrella. At least €5. For umbrella. Dobro, kdaj bo poroka? To je pa še skrivnost. Do you know what poroka is? Wedding. Wedding, ja. Je še skrivnost. Ampak imate že načrte? Ja, se delajo. Bo v Sloveniji ali bo se šla kam drugam? To je še skrivnost. Še skrivnost se. Dobro. Mislim, ona vse ve. She knows everything? Yeah. Of course. Ženske vse planirajo. A je tudi v Ameriki tako, da ima moški zadnjo besedo, da, draga? Also in US, the man has the last word, yes, darling. Yes, exactly. Torej, smo našli eno ekstra podobnost med obema kulturama. Similarities. Tako. Okay, kdaj gresta kaj pogledat še k njegovim staršem? Proti koncu leta, verjetno okoli septembra. Septembra. Kaj pa njegovi starši, pridejo še kaj sem? To pa ne vem, mogoče novembra, tam nekje tudi proti koncu leta. Pa mogoče še z drugega zornega kota. Ti si bila že v Ameriki, torej pri starših si bila pri njemu, ne? Enkrat sem bila, okay. Razlika, kulturni šok? Ja, je tebe kaj presenetilo? Ogromen kulturnih šokov. Recimo? Recimo hrana, v restauraciji naprimer lahko spiješ kolikor pijače želiš, lahko si refilaš, še enkrat natočeš in potem si ljudje natakaj to stalno in se dejansko razvadaš, ker pol bi še pil, samaš Coca-Cole pa take slabe stvari. Preveč ledu uporabljajo, več ledu, kakor same tekočine na koncu, tako da to je ogromni avti, ogromni tovornaki, res tam ne vidiš motorja navadnega naprimer. Nekateri so hodili po avtocesti, to sem videla. Hodili peš? Ja, parkirani avti ob avtocesti, tudi direkt zraven. Tako je velik. Kako se ljudje oblačijo, nekateri izgledajo, kot da so glikari iz tuša pršali, pa so šli v trgovino res prav v teh večernih.
Ogromno, ja. Ogromno. Torej, v bistvu si ti bolj presenečen nad Ameriko kot on nad Slovenijo. Ja, absolutno. Ja, jaz bi rekla, da ja. Sliši se že tako. Torej, iz tega sklepamo, da ne boste šli živeti v Ameriko. Ja, očitno ne. Petra Blakšič in Aaron Arnold sta danes pokazala, da razlike niso ovira, ampak priložnost, da se naučiš nekaj novega, da začneš drugače gledati na svet in da najdeš nekoga, s katerim to deliš. In mogoče tudi to dober opomnik za vse nas, da ni treba daleč, da najdeš nekaj velikega, včasih je dovolj, da samo pogledaš malo drugače. Ja, ali pa recimo, da prideš do štanta, ko predstavljajo študentski program oziroma organizacijo in pristopiš. Petra in Aaron, hvala za vajino zgodbo in večer z nami in srečno še naprej. Hvala lepa. To je Radio 1 podcast.